Ahwefo me mo bibi akwa ba de ba emergency Ghana TV eso yasanso edi hyemo e wa hebio me gidi se bebi a wo bia no bibia e koso ye eje amma ebusiafo video bi circulate e wo social media no so e fa ticheni any ni students na nkofo e kasa e de afa ho obi se na student na anya age bi mu so se na ticheni na anya age na so video no utie mu nsem a ubehu ni se background students no e ka bibi students no ebinum eka bibi ebinum se ena not ntokwa ochina ntokwa ntebusiafo yenko tie mu nsem emagentia students eneni teacheni eku yenko tie mu nsem because see ade yenim nipa ko na asem yede eyede nti yenko hwe video no sisi ananso hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section o ka me ho hwe video no video bi circulate edi kan video bi circulate edi kan video bi circulate a e wasa mekana won so wo ka bie school ne de am say yen nyina ya kokakra titiri yen a secondary school ye call boarding house ebi mu nso da hostel wonomo maame nom ne wonomo papa nso so nyame adom wonomo nsam ye womo de omutimi han dan kra de ma wonomo ma na omote om ba bi dwene wo mu na video e circulate ni nyina ne se yenya nante atesem ye bakwa ahoma ne so akodi ho nkomode na sane esitie no ma membri fiw ansa na de akire nso so atimi aba yenya nante se teacher ni bema bi esusu se oye teacher ni woni aba ya yeso ono no ko school yi bie school no ye friend no nyinahini Catholic SHS school ni din aba beto dwano no na Nkomo ni bebre me no ka say GSPRO akasem a wama public assurance say papa ya wadi anyambena se mi aban sa aka no samre nya huhu mfonyin de nanso sane esitie bia wose ye bomoden kokodi hu nkomo because mentiase eba ne sen ne kodru mpempenso obi se teacher ni a yede akwada be hye wonsa wobu betimi afua mabufuo no atimi akoso ahye wo so ama abufuo yetimi apushiw ama woni school ni abaya aboatwede ye ka ne sei no enkrofo bi ti baabi kan sem bi se na abaya no onne bo be ma na enke ye be ka ne sei obianka said the abaya no ye we ye right yenim de ekofa antokwa ne baaye obian so kire ne de obi kra de o se yi wo wie school no fees bi wo ho a wono mo je na o se wontua e na obi kra so se sika bi na o se wontua yenim de akwa antokwa no aba video we aba beto abonten na mema ni bia wono mo ye mema mu akasa obi se abaya isenkwa ye me baba enka teacher ni kro ka hwe amehwe yen wobi se nka oba bro teacher ni no ama na nto so sania case ne sitie bia obi anya right na nso so yesi obi funkumu a yemfumu nwa teacher ni wo na ye panyin abaya ya odafo mi so onde o ya akwada na wutie message ampo wutie Nkomo ni bia abaya yi da fom a ye bre ne to ne ye bo ne pa sa no abaya yi da fom a ye sibam no ye bro no na chese ebi muso atwe cameras se Ghana wuwa ye di kan afafo ansa ne adwen ho obi a manfo atwe cameras yi video ne ho say we your ba o teacher ni ne say onim so your ba ni nyina no na say wo bro no na ye duadua mu Nkomo ni bi nso kire say teacher ni ya te yenim ade o ye say ono ne hwe ho enti say omu be piom benya asesa kwa abonten nom ne ade ni nyina no on allow sa niama no because we say ono nso de ha ne say to de bia baabi omote na ese hostel emaya ne timi bie ma kromafo ni bi besesa nsuo nom ne ade nyina wo ho ya ade ono nso ne bonya den enyo so na sempo boni bi na asia teacher menya sure say kwan say so na wo say wo fa so eden hande wo niama ti ya ne mo ka say abusuafo
ye pensem ni mu report e de aba ye behu na de crop potia asie eye de aba de enti Eunice fa full video no to na fa ye ntie ensem we course ni bi me ya na me mo de me wan ho de bi Chibu. Hey, say. Why? Chibu. Pata. Me me dia pata. What say? Me ya na me ya mo de me wan ho de bi. I didn't expect same. Ah. Say. Eunice say the aye hunu no aye enti abusuafo kwan ye fa so a asem kakraka we fa de beto Ghana no yenkwa ahoma ne so na ye ne enua bema na na kwaten ya odi ni dwuma e wo take yenkwa na ye ne nkodi nkomo ne ye misa bema na ye de ben kwa bufuo ene be wura teacher ni mu a wa so bi ba bemu asi bam no a kyerese abaya afedi ohumi a na ensi so ne home etie nana net say ensi so afa kwa ha na mo mpeke ne ha nana jina so ma mesima nana me pa acha o net say yo ye de radia se ohoye ye de radia se ohoye pa na ensem ni bi wo ho a chese ya tete a obi e ka ne de ne ese da bi nana kwa me wo hoyi nana kwa me wo hoyi ye ntwan em from fan se na wo no mo pe no enti nana me pa acha oye fa so teacher ni etimi nya akokoduro timi to she obi baba to si ba no no wa tawroma si bibi e na yente ho ase awie no mi na ba me do ase lam do wi ti mu eye ko ase atantare chuma no asa be nyahiri na me wuri no eye police headquarters wo nyahiri na yina yehu eye radio se abranche bi atwahye ababawa bi so a obuno abranche no ye treno sta na ye fetish na o de yande o edit fanai shin aka na otupe na o awie school na school ya make wasem eye na hini Catholic senior high o na make wasem ai wo na hini na se ufa school no a ufa school no entrance na sa wo se kana tem no any school no entrance no eye opposite na wo die private institution another private hotel na omashi hono yaro na fe be ama bambo ayedi ankura no se hu biti kwa montero die ne dia no si wo na ono Hostel no ene dia no e ko eti ne ya se mi se se on she fa emono yaro na o ya didu be ya on de wo bi no na dia ya kai wo mte Hostel no mutino emade mema ina atu afra kambia no yana ba enkafia no record ba ko awu ya dia enyen se duba bia ye bia be kwa
It has a domestic against domestic, and as domestic boys domestic. You know, did not waste the 18 quarters. Oh, if my wife should be a woman was one here, they don't get any man who is who are, almost as a name. When you get busy, member to one like a man, the man who is shot, and there's only a storm. Oh, a honor. Teacher knows so or what the real thing. And Grano, we have my own piggy. You have just 1 minute remaining. You can dial *50. Yeah, Continue talking now. Monsam Frene. Nana, me pacho, my answer from which why? Aye, Yaji and you soon yet to them. Yansam from which Nansem ni bi wo ho a echira na ebedie sansa media menteme ho aseda se abufuo betimi aba na echire se wohwemu a private hostel na ewo ho no na nipa ye ne dia na pehwesofo ewo ho kane tete kura na echire se emani mema nyina wo the same hostel o enti na se onye teacher ni Oyerepa. And as some way was see yan yen a Ghana for ye mubie. Ye tabri yet a teacher ni be a walk revenue student. Ye mubi crowd ya fair say, Emerson Nemprano no. My nankasa. Nana facha ya impa na ye di ani so pem. Enti sana na ya kono nana to ya so e. Enti sa enti no omuni teacher ni no edi no anazo mudi teacher ni no pe. Ma patience e to bo teacher no. Ya no na Nana meba patient ya bra ono ya kwaje hosta woti mu a wo ko school abesua de abebo papa no wo kan bo ato abo ketika na ono ewo ye hostel no ama private man edu oto wo kan na omodi no fẹ́ sa no na so we kan no leka na so mu di ti no fẹ́ and the patients no efabo etubo eye teacher ni no ele ma teacher ni no any breye enti no se owura baby a otubo no de amam na baby a oye ntokwa kesi a enkura no se anu na ye de no ene enkura na ye eyo madwin se omefa ifo na omudi video enti otubo no bo sa no na je se asan say akoya anu ye ni anu ye ena okan bibi chere se man wo pa mo mawi wo feeling any ade ena oni ni di sa anyi se nti engura ni huru no eduro na ye bo ekono yo na se ewe mo ya sa ye se sa ma ya no me sa no eneni 3 days eno mo sa se o mbe di ti sanani ba akokura de omuni ti janino eko teacher ni no teacher na ta dia me pa cho nya abotre na wo se Oyerepa onye teacher ni me se Oyerepa onu na se hostel de engenye teacher ni na wo se otena ho na emom no hostel no nam se ebe school no na omun pese enkura no ebe ko eye abontia ko basa no ena wono de hostel ni ya dia no afa eye teacher ni no as caretaker ona mano na che entu nkro oze oye teacher ni teacher ni no teacher ni ena oze sa hostel ni sem no enye government dia eye angra dia ena se nkra no bambo ebe ye security no ena omufa teacher ni se onu na ewe ngura no so wo eto omufi teacher ni no aya straight onu empie de also wo no obemu waye na sama ye ebe wi school no mu so da no makofa emema du ma ba school wo ye no na teacher ni yes omu se wo ye hostel ye no no also se ompre omu shi mo am ko am mantem ye no no so ompre ekoma se enuna no ena
ɛyɛ kasakasa ɛbaa so efi na nsa ne nɛɛba yɛsɛ ɔno ɔmo nyinaa saa ama ɔmo tete n'ataade ɔbɛ report no ɛna school authorities no ɛka kyerɛ ne sɛ onyae report ɛne sɛ ogyae report yi no a ɛma polisi a ɛnna deɛ wɔntumi ansɛ n'akoma so a ɔne abaayɛ yi etimi so sa so a so a wɔtena abaayɛ so a otimi birim ne mfɛmfɛm ɛnɛ saa apie ɛwɔ social media yɛn nso so Sompa yɛnya bi ɛka ho asɛm no nti wobusa a saa ɛna teɛ yɛnya so na me say na mama mi say wasɛm bi wo say asɛm ne ba obi ɛka bi na me pese me hu say papa pra hostel ne yɛ wɔte nsenkan bi aba wɔn papa na hostel na yɛ ne dia no wɔtu kwan a woni ɔman ɛna ɔfa statement bia so ɛma abɔntere me ne wo kasɛn metimi ama ɛyɛ police commander ɔwɔ ɛyɛ atwamponua yɛhini ha voice the amount na wabo ama amanfo enso atimi ati ene wada roma ya afafa ma ya na ntie na sana obekona na pese mi bisa sana ese ye nya na ntie se teacher ni kro ya che no ewo na enyi enim sabredi e ba sa no ama nyeyin so boys ni final year boys no awu ewo ono so eyo ma bi se teacher ni no egun so na be ko ebinom de ntikan any according to police commander information odi ma ne ewo ha no enti ya no na ma ententem so teacher for no mo school na authorities no ewo school no police eko ho ma enti se obuku ye ni na no ko se wa na no mu miru na esa ho teacher ni no woni dai ene nkra so mu dai enti obuku ye no mo dem ho omuda ede ho se wa enti ba se ekromafo no eye se omu no mu kwa bu ni bi no ema police for ko ye na no go fa omu na ba e ema omu ma eye abaiwa no police report or the hospital ade si ye ba ye ntia se boni bia no ho ye abrabia no so omu de ne tumu ana ti se ni no omu de ne tumu ema ade si ye no wono so na se emnante ye se nkomba bu ni no ne ho ba bia ti nti wono so police for no e guide no e de ko eye nyina government hospital sabri wakoje ayara o masa na be stress ewo eye nyina police headquarters o na chese se si aye kasa die teacher ni a also facilitate hostel no sabri aye kasa wakoje ayara ba eti police headquarters a wo bibi o body say no anu mi ya ba se nya o kanu sa na tie teacher ni ba ngi se wakoje nseme ewo police for them obu prepare say nyame pa ya wada ebia bibia to ko mu a omre no wagujina emrani na wakokire emra se dinti a oye odi sha adwuma no na dia manfo nyina kan se odo ye ba no ye dia so atietie fo ame ehun se dia akura no eye pa die enye se akura sa de no nemom na go se teacher ni no etivi esena komaso ana say because you are professional teacher enti na o say go team share no so na entimi amasa enti odam sisi amino ka say o police won sem e wo nyanyini a yeso wo atwem say akra no ko mo hwe no ho say na no sem na anopa no commander ne twin komono no say akra no enu no a ono kura patch so no adi atu say enema oye ye no na nye ye no na ebese enka ye nya akra no na nke nia ya tia fidenu na gwa ka sei na nka ya fa na nke dia ma ye Sompa regulatory TV phone na omu aswati say abaiwa no adi atu say ade a odidi teacher ni no na enye etino osre kwacho say the SDA no teacher ni no Nkomo fanche no enti the on ye no na ma say aye try ewo aye police headquarters a ye try so metra kwara no asemawie na ye ne nakasa na wono atima dia tum say
ebi ono ene kofa engokwan ba ya e ma teacher no enso etu anamosa enti wo twen je besi bia no yanimo ebetu aso enyamefa enyumre na kwaten ye da wase papa ni aso odwumaden a wo bo yenso ye betena ne ya twen de ebesi akire bia wada wo ma so de adom yen e wo fie ha awurade nhyira wo abusua sese ne na madwene ye me se ase yesei no ase o teacher ni ase onye teacher ni no se abusuafo teacher ni o teacher de awurade ese Ghana no adani kurobi de bia sane ameka no because akwada wo ye de wa best school na me your parent me nkonkwaji hostel especially secondary school na yampo e wo boarding house the da sen ebi mo kura timi nya kokoduro kura ko han dan ma akora ko shem na minim de e be koso ade be che me ba na be ma bi abo na amanafu adoa na me ye na me ya ne den enti na kire se Nkomo no yetietie mu a akwada na kwoto otwede kane o ansa na asem we besi kura no na so mo hyede yi na ansa de esi ho adi teacher ni kuro ye ni wo hostel ho adi nani anania me so mentia sense me se champon hostel a ema ne wom eba ne sen na be ma na be hwe so beda no eye ema ne mema aha ene esamum ena afi no eno no wo a we ye oba no watimi across o boundary a ne be ma wototo be ma bo wo so tenase natural asem ni te oni bibi fa ho a tenase natural na asem we no enya yi nkwankwa asem ne da ho abusuafo kyerese agimensem ya bo abaye ya me ho metenam se edi ambone nko na abaye ya buru ni sei se bo edi kan abaye ne toye ena teacher ni nso antimi anhye ne ho so na me bisa sansa na me ze champo bem no eye wo a wo hwe me sesi ana wo a wutie me eye wo a enka obeye dai me ze champo branko moni mo boy obaya ya di eni so me da se mechia etiefo ni ahwefo nyina obaya teacher wadibida ena me so medibida eye adwuma ahomete kakra ena eye adwuma ya na mpebebre no wo muta ka se yaketua no esha ntiri kwa ye best school na ye yamane na ye buofu ye hono mu ne ade ye nya na ya na etisa o ena ndana ya nkola na ya wo maba na ebi ahomete kakra eso se ne obi atete ne ba wo fie obi sabi o misame kan wo hye ne batatwu obi so e discipline ne ba so wo do ne ba na akoda ya wo SHS me ba ko so bi fie me ko high hostel for manager me ye bi there because how mature is this akura ye kana asem so ana we so school no so no bambo no so no wo form ana obi private hostel enti no minchwa no enti eya me dese Mr. Champon enye Catholic SHS because it means Catholic school I want to come there it means you ho one say show enkrofo bi to say from say Methodist Presby Catholic and Pentecost omo die bi omo ye bi omo ye na akase the danakwem omo suku bia ya omo ye bia say one fante say wo kuma say one cry bibia de danakwem say wo ahafo St. James no money ade na ya kanke for de mi hu se ne yakopon si bi omani a omoye omniema akase be ye ni yesa eni say Catholic school hostel no enye wo na o Catholic school na wo mfa sebe emba ne membe nyina enwu hostel ba ako aye say wo mo ba mu no mo konti no papa no anase teacher ni no apamo emema no dabi Roma for de wo mo nte sa na Catholic school wada je say obenya ba mu wa fa ho adi an kwasi rosary cha wo ni adaje de bia wo schedule ne ye tight as a student wo ye we small chance ye kwasi rosary chesa dan na yakwa ha ma omo as hostel no omo ensem hunu a ekwoso wo ho nti me ka say ma me ne te wo se o me be esua de me ba wo school
wonyina be minister we dem so wonyina ba bedan tutura ni akwada keto opa be ma bo de me hu bi da na ya se me to so hu se e sika pe no abawiase nipa epesika na me sa den ya san wo ya se na tie pa adani fitwa hie na ni hostel ban no me enya me hwe security kurampo enche da eni ho na ne ara hu se ene Ghana no ye present social media na bibi atoso me hu se bibi atoso akwa no kwa na ese nkomu save no omo pata na ne de omo nye omo pese omo de ko hwe wa ye mre afi no wa ye mre ono sa abaya we say so want to tie pa ye mfa wo bi kobo panyini koto banyin bo koto bo fa ma mo be ma teacher and make what is said there if teacher nto nchen bema ye bema na ya me de ba ko na ye papa ma ye hu enu no bema so ya tiapo akura wo ye bema na oba wa ho de yesi akoto bo ho bema so ni mu mo so wo sika o so yo hie ni o so front ma tete o wo ye bema na ne the youth no wo mu ade honestly me ka se ni teacher ni ye no why ni ye nya wona me de make ko na mum ye bo mo de na kwa bi so no ye ma no ye de tu mo kwa bi so no ye ma mo hu se ade we ye bone ye fa suro kakra bi nse wo mu so nja se ye pampa wo mo no eno ni ade na wan kora we say abaya ko ne bema friends akwa na se watu bo ade abo na kwa na ko wo de ye sen eya asem na se bi o mi se meka teacher ni odi akwache no ya wa kwa kotomu se na dwuma bebo no so ya ba teacher ni pa dia you better terminate na appointment o mon komuni ade because ni again ye no ye ntwa ho ena ni ono so wo bunu ni kitikiti no na ho de no bro akwa wanya ade no ho so wanya ade teacher ni die se ni etie bia no eso mo akoma ba form ye no ni ye cha de ni ye ni adi so jala ye ni ade pa but the two pempen so bia eso wo reason because we didn't maybe a chair one ya nyanza nketiri cha de be 35 years wo emphasize ade wo no teacher ni de so nya botenti abrantie na we teacher ni no wanya de wanya let me say opesi wo please adwuma wura no hostel wura no because now go please hostel wura now ko bu obi be ku no sediment so enti hwe ni mo ni mfeni mo ni ade no ya fa ni matoto ni kwam ni enwu se ade wo ya me kwa akoye se ade wo ya you so do we ko say what the for because the whole world actually na ya to friend say me fie na sasa mo say ba ya akedi cheni no before say ye ba cheni kwa no ko nya ni easy I'm telling you mema bebra aka obi say eye me baba na ya buni say ya wa kwara na na trans na kwara no so yakoko obi so bebu sa na akwara no so to bo teacher ni no so e ka sa akwara no ko fan to kwa ne bai na so ye sene de ne beto nchen because teacher na ya na trans ntimeza champo ubi ama memu sa question bi fa wade kire ho bra na wo kire ade no ohun say process no bibia nkura no mo ye different obufu a na aye de ana ya amuka se ma ko ye papa na wo kokoko we be maten 10 gram to sa 20 ya utiri e na wo san eso enti no mi papa akuma ya edane yam no tamo ya sebio we businessman no ni ade no se obi ebefu ne bo a wo ne nadwuma mu eno ni ade obefu ne bo a mesem me nua bi amfrenka se ne bo a me papa tia so nai aso nsa no peja no de wa shegata me say ani papa Goliath o danko obetumi ni ba for koto no mo atman so wo de ba mama kan sam chiro enti no kokko na ebi wo ye fie ho nenso so na ya ewiase no nya kokko na bi no kwasem I can meet him 45 years eni pa se du ba bi a wo se wo ni pa no wa ba fo wo pe bibi dia kokotoko enti se wo bro wase what you say se adwuma ye titi mu nya enti bi ye ni ase nenso so na se wo bro wase emma akoda suko no ma bi emma panimu bi se be ya obenya wo daachi what you say na say you see ye o mo bi na ya wo mu enya nkofo bi ye dwe daachi o yesu nya sem te ya kren ni ade akobu anything goes at my age me one person me yakopom ma wo na me santrase na me hwe me na na me what you say what did you say anything goes they think akoda ba ya to frank yanka no kro koda ba ya won fere die mu ade ntika obetimi ni teacher ni kwa atoto ni hu bi yanka no sawo ba be si o teacher bo hanye aha se nso so nye na mom ne ya me ye kakra ene se teacher ni no we nya abotre no ma akoda we se edina ko so we se mo asabio ene adwuma ho ode na depa bi yankopon ko aye wadom ko na ye ko kakra bi a
ni nyina se wo records ene na me ne mom no youth ni nto mo fro mo ho se wiase no na wono mo sa wiase na wono mo kwa na hwe na ya America se nicho teacher ni bi kwase ya me mo school ni di secondary school na nkoda me no bi di asemkoto no so se na kwase nya no kure wo ye bema sebi so say kamo nimpo eno mo ni ade won go to no so teacher ni no ye kan say ye terminate na appointment na me ni baby ayo fine kwa ne ba ko so ye den ewu na ya teacher ni baby a mesi ni fie asem na me kan enya na se teacher ni ye ni teaching for dondo secondary school so na me kan yo kuma say ye school kese bi and na okoto abobo ya na ode ye adwuma na ya eja general license obe nde yes ode ye adwuma na man no so ye tian kukuru wa fe esemuni na minim sa adwendwene o se die yodako okọ adwuma ba ya wonya school na ya wonya stroke adwendwen na ne yingu so die Yakobon hira no oba na bomoden a wo hwe okura ma be ma natimi asoro na tekakrakra na wo fere se wo de be che wo mo ye ne sa Dabi entakwala wo se wo de musuo so eya benabusuo ho na me kai sie no one try yen hwe bibi ye na yen so nkoda no so eno ne ade me no tema na me wo no me wu ya na me se me ma wo ne kwa na nche me be wu oba no me be ni nya 9 years wo yi da yi bi a kire ne ade na me ka na fe me se wo to bo ase ba de obe sha ampa man so Yakobon hira but me ma ko so di fie me papa enyin se ne nkofo nyin se me ka se ko pie fie bi ma no ma wo ba se de abre na bia na no ho che omo ho ahia atwa no ho ahia na ya me ka me se na se me papa enyin se ye abraya okọ so ko beta gata I'm telling you hey Mr. Champion me ka che me o fa nche no me no yan so ni ana ya ene bi wono ma ye ma wo sika ni dia be sika dia be se bu free abusuam na sika wo mo and so what sika is not everything and tie ni edin o dia se nti ma obani hu se ene bi wono ma ese so ye o dia se nti Mr. Champion me kira dia me bufu a me nso na dia me yenie na me kire JHS social studies ni twi enti me ne nkwala no ya na obi ya de na mbuafu a ebi wo ho dua bi wo ho na mapia kwagina se na magye mframa kakra ene wunim nature na ba mu dua no so a enka ebufu ni ya beko megye mframa kakra na masa akọ back me okay ana sa ade e bebro me so pa na mama wa nkasa akwada no wate paper abre me na ade a wo ye no matro na me di amount out 100 times there be me trobia na wo ye ne bra na me kira de me twiro guso a na me di ama wo akwada no se jefa koma headmaster chesa me no mintimi obitimi ka oh madam please beat me na say me beat you me free fie ba me ma me hu ma basa sani esu sitie me mo na so ate fa koma headmaster eti akra ne jepe na ohwe so a madam please beat me na say me enti ema mitimi enya upper hand bi enya class eye more discipline I think say it's time say teachers beating me a device certain strategy e be boa ma de kira dance enkura ne de o meji mi da no de men kan na da enso wan hwe ya akura bi ntini wa kodam ofin so kwan so ya em say asuo so ho ba bi school bi wo ho na no ye wo ho ayehu se akura ba akwa agiga de sekan awo teacher ni ani ai sa report no me ye e wo fitiem fidadem o de sekan ya wonani adan a wakoka say get inside no ma ba break enti after break no was say get inside akura ne ntene ho ase say teacher ni na ka kire ne say get inside enti what I on any say ye what the second one ani enti media mesre enkura de ye nkwada na so wo panyin no media me hu ne say di kan ba ho ban ade ade obekọ nsohwe mpa se kire ni de enanu ye nche nurse ni bi wase visiting hours atwam nipa oba behwe obi nipa kora be yire ne kola nurse kola sibam no se video yi enti ya akoye say professions ahodo na ne occupations no ne ade no emu nsohwe eso ti media me kana me sre se nsohwe chenchirenche be ba so ye tete ya Mr. Champion so obi timi ba no e ba ifuo
before the case ya brew one na eya ne ho ose na na ya masem nie ubehwem na ma me kro na e before na ubeye den kokasa ma mi jai beye na ho ntow eti me ha ya de asem bebra me edi asambe bremi nti we di ayam se ma nyame beye na enyina di akire Israel nyame dada na nurse ye koba na pass me kwa kwaje beye to kwa akoko ade be kye na madane apache ene mi mo medical sonson me ho tie nti youth ne de na na ya ye nto omo fo omo so omo mrafo no mu ade kakra nya gro na ele fo mo kosi ba bia o ebusianfo me do bibia so jibe ma ye kwehwe video no eba ye video we eba social media so na nkofo bebre na akom de ebi mu se teacher ni na anya ade ebi mu se student ni na wanya ade na so ne ye nim de enti antokwa we esi a teacher ni yetimi tam ni student oh asemo enti ne pese teacher ni no so be kanadie na student ni so ye de enkanadie na so from the source no mofra no na ehye ntokwa na se omo start say ja omo wie school yi ye mofra no de omo wie school ase ya ebi mu kwa atime tambo de botiche ni eni sankatiche ni nhye glasses a nka omo pra no enti ye mofra no de omo wie school a nsemone nko a especially wo teacher ni omo time wo no ena omo ye omo adwen so omo be di wa blance omo ansa na omo ayede ansa na omo fi school no ombe di wa blon kasa eninti no ye pese abofra ni de nsi ale waje atunu se wanya ade because ono sha ase e ma teacher ni no so ye den etoa so na nso teacher ni no so na nke se o hye ne bufu so because mofrei de ye be ya ma obu efu ye be ye ama obu efu na nso mu de wi abehye we bufu so a wan hwa na bibie di be kwa akọwie sinyame ambi mu na eja eya ban dwumani a yebetimi aye den se na yaye ma me kan ye but sabofra no etimi gina so ebi na no se wanya de ndi onu awehu se wanya de ba teacher ni ne de oblo abofra na kasa ebi otam no hwe ho na obo na ho kekaye obsiafo nti be san so story we ye ni ebe die chire because enye easy ni pesi ye hu no kure ankasa because nkofu kasa e wo issue we ho ama wo fo no so kasa eninti we make sure say ye be follow story we akosi na wi ye busiafo ha e na medi mu ebesihye ne so we subscribe na wa like na wa je ku comment no so e wo comment section no catch mami esi anything ani meeting ye we san so edi nhyiemu e wo ha biom ebusia